abantu esikwazi ukuthi sibelaphe ngempumelelo abantu asuke begula ngekhanda nje kuphela ingekho into ephazamise ikhanda ukuthi nje that person has been cursed or the person received the negative spirit and ke le moya ke sihlele ekhanda uma bebemkhafula ngezizwe umzimba waziphikisa zagcina seyihlele ekhanda ngalondlela ke lo muntu ke loyo uyakwazi ukuthi alapheke but ke uma thina simlapha sinomuthi ekuthiwa i-AS Donal i-AS Donal sisisebenza kakhulu ekulapheni abantu abaningi abeza kuBabu Dokotela bayayazi lento esikhuluma ngayo umuthi esiwufaka le makhaleni kumuntu uma ukuthi unokuphazamiseka ekhanda lo muthi loyo it has been tested otherwise asikwazi ukuthi siwufake emlomeni ngenyindlela preferable ukuthi siwufake emakhaleni so that uzokwazi ukuthi uklikhe kuma sinuses hayi ukuthi uze ebuchopheni uklikha kuma sinuses and the after ama enzymes bese ayawu-receive kuye ebuchopheni but it very quick I mean like quick umuntu laphana bengifika mina umuntu edakwe yiwunga limdaka ubona ukuthi lo muntu lona akafuni lutho meke ngawufaka guess what lidamka nya phela yonke into phela nyanya ugula ngekhanda